Pakalof lahia tamani wehane hadu tulu tau vala tal tutup kelatai moe afiafine. Kua talia tua e nisilani ke utakehe e tau lapasimeni koe asbestos ke motuia ha koe tau whakatutalaanga halu tulu moe tau ole hani we. Pehe ikipole ne langia e whakaluanga nei koe linifu ko Olaf Jacobson koe whakatali ne kapeneta he mga nei ke he tahatohi he tangata ne kua tawhai ke tektake e te whakaluanga nei ko William Pitts ke moa e whakamolianga mai he whono kapeneta si mai kia i ke whakangahua. Pehe whoke ia koe onu ke whangufuru e puha container ka utakehe mai he motu mo i tau lapasimeni mo ia mamuna ke whakoesia i whakaranga ia ke he mahena ha sepetema ke he tau nei. Long e tau le kua ni moa he whakaranga whamea ha koe whalamang whawa nā kei mana ko le tōl ke uru he fwe tau whale ni kua malona lahi mo i amuna ki whoke he whakatu whono ke whakangahuai e taha mata whakatu whono ke whaimalu seno ke lata ia mo e omoianga ke he utakeheanga he tau whale nā kai hangahang mitaki. Ka kua pehe ikipule koe mitaki whakamua ke whakamea i motu ke lātai mo e tau tangata nonofu motu. Mo e pihia ke he kisianga halo tōru e tau tangata whenanga ewa ke ahi mai ai ke he motu.